Kako je moguće da su Njemačka i Francuska danas najveći partneri, a godinama su međusobno ratovali? Kako je moguće da su Amerika i Japan danas saveznici, a njihova borba je obilježila Drugi svjetski rat? Zato što svako, ali baš svako u jednom trenutku okrene novu stranicu. Samo se mi već 30 godina vrtimo u krug. Čak su i plemena u Ruandi nakon sukoba uspjela da pronađu zajednički jezik. Svi oni su skontali da svaki zločin ima ime i prezime i svi oni su se okrenuli ka budućnosti i istinskom razvoju. Skontali su svi, osim nas, i zato opet ponavljamo. Velikim strankama, ovom raspalom sistemu odgovara da smo siromašni i korumpirani, zato što su ratovi i nacionalizam za sirotinju. Tvoj problem nije kako se ko zove. Tvoj problem je da sad dok ovo gledaš nemaš para da napuniš gorivo. Zato što te političari kradu. Oni te kradu, a ti šutiš. Kontaš!